webale mnonga ejine tayari West irakalitu kandi no program omuhinji no mulisa nkaburijo okusugenda ntutambura antu hatara hamwe na hamwe twafuna omugisha ogundi twagaruka mu district ya Kamwenje okuongera okuchondoza na nokutora nayo abahinji bamani abariyo nubongera kutereza embozi Dr. Akato no plant doctor no muhinji no muhango no mukugu na iza kuturambuza projects ezo kuhinga emboga enyanya cabbage sukuma wiki nebindi ebituza kubantu tureba program egi nindebo inori nyanya rugogoma tinkumanya kandi eje burido gihire Dr. Akato kwato jure yongera kubanza ora musi abariyo batureba tayari abataka kurebere okay abakutureba nabakuturikiza mazina ni Dr. Akato Ivan omuntu wa hansenza rwa Kamwenje mu cyaro nkashoma agriculture kandi nishomesa agriculture kandi nimpinga ezinize hinjire zehingira akase farmer kugira ngo ntikikora kugira ngo abantu bashomeraho za farmer abana ba internship ba farmers abakwenda kuja kushoma oyirebya bed nachi twine yitwe akase farm ya akase ni training center teji okay tutandike no runyanya oro runyanya rwo kandi karwashuka zintwire nindeba size kayaba mpango no murupuka muki aza size yo kuba mpango no kureberarwa no bumanyirivu konka niyo breed yebi obukugu niyo breed y'abandi bakubyara ningashe bitwa variety nuzeze zito za burizo ateji ni musununu ningashinde tugeta ngo ni anso twine varieties zibira ni mpinga varieties zibiri ni mpinga anso na DRD ezo variety ziri a little bit resistant ahantu wara kuko vuko wotagireberire still nikabakache so hine ebitukozesa noreba tungire nkoko hati ntukozesa itweta this is organic ntukosa ubushabwe nkoko okuhingeza ezinyanya tugaraka tukosa fertilizer twinofata bageta NPK plus nayo ne tuyamba omukufuhirira ni folio ne kurwa banabs Uganda ni tuyamba omukufuhirira ningashi itweta ngo ni folio fertilization okumenga shwangu twafana ki twafuna urunyanya konka ni breed nabandi bazihinga varieties ezi ne bazihinga konko umushanga bumbe umuntu atamanya akora ki atamanya kuzihinga standishira hitaka takarukwera menyanya no rumanyoto itakarukwera menyanya ni rebare ritakartara mu rushenyishenyi rwinji no ritari kingi okushanga onjura mbwino kugwa fatalize kubotiremo ningashi maniyo kubotiremo irikingeza hansi abo kuba harimo bwuru bwinje bukutwara mizi so itaka eri gukora inyanya ningashi kuhinga nyanya kuranguza abaziti ushema ko initaka ya black itaka ya kwasire itaka ritari muki ritari mu rushenyishenyi rwinji urwo kutwara nanka maniyo yo kubotiremo kaza hansi itaka irungi itaka iri na nitrogen itaka iri na phosphorus kugira ngo urunyanya urugire size nikirungi kucebera itako takatankiye kuhinga umazima kikabere kiri kirungi kugira ngo buyome kuba nabasa akabe banze yakibera itakari yatakahingire kwenda kuma ikikuburamo okucebera itaka nikiyamba kumanya ikikuburu mu itakeri kugira ngo kitemu ire wano hinga wano zibyara ningashi oshitemu na wazire zakuzire kora shanga nitrogen nerakingamo urunda ikikubasa kuleta nitrogen runda urea ugitekemu then ekoreki etekemu nitrogen kugira ngo urunyanya rwawe rugire viga abo kuba rwarutire viga ningasho kubonera okugira amapapa mingi ukabonera turukata hoki kana bo rwashakamba munonga rutine phosphorus yo ya flowering na potassium kibachi maisa ngo nyanya noza kufuna hishatire so oyine kumenga shwa ngo wa balance njo kora kutubyare nyanyezi zaikase jo kufloweringa tuteka best kweta ngo 17 fertilizer 17 nukonko bwiro bwinji buro nakabwe nkoko buri mu ejo nitrogen nyingi so nchitu ya mali tukosa kugira ngo butuyambe omukureba sajya nyanya okukura kwenyanya so wachebera itakari yawe twamanye kweta go kwinga nyanya ntahitaga kubarume ibyo byona koko wabishobora hata natandikanta nazo tutandikira mu nasare bed enyanyezi ito nyanyezi itu nasare bed ito itukora te nasare bed ze zavurisho ito nyanyezi into supporting ntwate nyanya menu mupotinga ko mwanya mbuvera ko mwanya chokantaka chura into potinga enyanyezi chobore turi hati okupotinga nyanya ukora nasare bed yo kupotinga obujuma bw'inyanya nogure nyanya ugichoko manyangu nyenda gura rateje DRD nyenda kugigura DRD yes negura sente nyingi konka waenda bintu bya raisi ejembe ba ya raisi neza kuteganisa so ko kumara ugikwata ugipotinga twino bwa pot so buke munonga ugitekamo umupoti no botabwire itaka oriteremo maniwa nkaburisho kutwatwara ibire hariya maniwa yonka tufuteka mushenyi utekamo maniwa wamara mu itaka ryo kuza kupotinga hato potinga kimara kupotinga ukora oshweka higuru
mwene kitweta providing shade okuteka shade then utekamo ubusigo bwawe umukavira umupotsi kamwe akajuma kamwe it will take time kukankiza kuyamba kita umubiri bwumisha so ko kumara kupotinga atoyija entabire yawe no wajibonize uyija mwenu hinjirweje ko umburungi ukabanze wayara no kwarira utakabyire muki utakabyire muneze nyanya ngo bwire bungi no shanga mwariro gutaro so upima umanyangu buri futi ibiri ninga buri futi 3 kurugirira population yo kwendamo no kuteka urunyanya because mbagira ngo umutwaro gwenyanya ushimikwa no guhinga ekemwe so hatwo kubujine wamara kuzipotinga ubano umanyangu nyine umutwaro gumpotingire washanga ka pot kameka fire umanyango bundi ati inyanya amutwaro gumwe maybe inyanya rukumizo zifire ozibera nozimanya kwenda kwita kunanka kibari cyo kwenda kubahereza benefits zose mukwana ufuno munyanya so okimara hati urunyanya ruri noza kureta n'imizi yarwo utaruteganise kurukura usharaka vera uruteka nkai umukina ko watimbire utateganise umuzi nogo nchibanchi maisa ngo urunyanya rwe tururafuni challenge ruzagumiza mu rukore ki urukureme konka ko kubo obedingire umwitaka nkezi bedi zabandi zakuteka umwitaka hanchibanchi manyisa ngo urunyanya rwo wako kuruto mwitaka oyine kubanza warukura imize mwe cyokerayo rugira stress kuzagarika kukwata no ruteganisibwa konka hato ruwo potingiro mu pots zabwe umupotsi ninga trays tunona na trays tukozesa so what ro mu trays ninga so mu pots nokiya yo kuona kine nimizi nitaka ryako obyarana so nikatandikiro yakavera exactly nikatandikiro kakora ki rugumeza mu John system usya tuireho nangwa konka of course people don't embrace it that's the challenge abantu tuba ku kifomu nonga bono bacenda cyo nico twatankira family kugira ngo abantu bize bashome enkora ekugukire ekubasa kuyamba okuhinga okafuna size yenyanya nkeje tukugira ngo nyanya twazitorana enyanya nikweziri no wakamera nabyo kubakwa bazireba kandi kaziryabishane so enyanya nikweziri nikwe tukuzirisa kandi tugezeho kucendezo mubazi kugira ngo umbazi kutaba mwashoro mazonezo zatorana umfa twatorana nyanya twashona so nikwe cyemekwa tukora tucyo so after how long obu urunyanya rushemeye kuba nuruba transplanted ni 3 weeks seme kuba rwabire ready for transplanting no bedding kandi wanobara time yenyanya nobara time yuwa bedding ubare myezena utane ku harvesting omwezi gwa karoshe mukwana utanga ku harvesting so preparation yawe ya garden erieta hata hikuza kurutwara so ejo tweta nguni area na celebrate then we have what we call a mother garden ninga shit kuza kuteka the main garden ifuza kuteka aha yitu emerira so no hatabira ninga shit what we call first plowing ninga primary plowing then ukora na secondary plowing in cultivation yemirungu ebiri ekuratine no banzo ohinga ninga shokwa kweta no kubanjura rero mara kubanjura uhonda rero konga nkaho kushanga biro wahinjira maybe nkebicori no hatera ohahinga then uhagarika mugumwe itakare bafayini chiri bafayini then ukora ki oyija utimbo bwina bwawo kare no butimba like a month before ninga few weeks before like 3 weeks ninga tu utaka kozire ki utaka resire ensigo so wakora na sare bedot ushemeye kuri mu bwina bwawo ukakwa buri kintu tuteka mutampeko ninga she chikopo chachi cyo bushabwitu bwenkoko utamu utabura mushimara kutabura nukashweka kina atotema uteka makati kugira ngo injura yagwa already mwenu itakaribene remixing anaki na manure ati wolete akanyanya kawe ukasitambise mazima nikaza kutambura so no banzoteka mukarka manure ka wajanga for how long no wa beddinga the first day you bed ushemekwa no utero bwina ushemekwa no utero bwina bube ready then wamara kutero bwina uteka manure so wikisha tezo zona ezo umuramba rumbedi ebene kamuka mu exactly ebene ruga mu rwoya ekukwatagana nitaka waheza kubyara tuzahame bazi abo kubora inyanya ubwiro w'ingeno ruferaho nutwolesa mbazi kikoranga turwatu ruga mu ngaro so embazi twine categories embazi takushana we have preventive and curative those are fungicides so twineho also insecticide na pesticides then twineho ekikweta ngone antikillers abwo no manya ko kwarira umukwebe bugora ki umukwebe guteganisa umwarire rene guteganisa nyanya then twineho ni fertilizers so ebintu byo bitukoso mu nyanya ntutanika tuta wamara kubyara inyanya zamare enakwishatu zigwe ninga shu week emwe oshemere kufuira me bitweta ngo ni indofil ninga shimankoze fungicide eri protective
protective ni manyisa ki neba nekingira oburwire nekingira urunyanya kugira ngo utakwata ki oburwire so oguma no gikozesa no gitabura mufata nanka notamu indofiru ningashi mankozebu yitwa mankozebu okimara kugitekamo utabura mu fertilizer tukira kukosa NPK plus wamara kugitekamo ningashi nitopranti ningashi any other type of fertilizer okimara kugitekamo utekamo na pesticide then okimara ofuhira so every week ntubantu koraki ntufira protective then okireba urunyanya rwatandika kuja mu barabara umanya ngo maybe protective hatijane waki ni wamani urunyanya rukwasirwe ki rwaza kwato burwire hatwire kitweta ngo curative mostly here ntukoza copper based fungicide which is curative copper mate earth copper twineho rusoza mistress so ezo nizichualinga they are called curative fungicides kugira nkara haza makarwire nezo kutambiza twineho late blight na early blight ekibabuko ezo nizitambira ki ekibabuko then twineho stages ezikuterema ibijumisa waba no hinga okubyara wabo tine maniwa no ile inokoshe kitweta ngo ne DAP DAP it acts as a rooting hormone waba no byara no gikosa kugira ngo eyambe emizi okutambura speed so okimara ho weeks 3 urunyanya no tanga kugira uti hato tano ko rutera ki urutera ikitweta ngo ni foliar fertilizer erimo nitrogen nyingi kugira ngo urweyongere kuruka speed then rugire namani then rukikura niruza kwisomo yezo gumwe tutandikiraho hamwezi gumwe reka tuze mu kavumuro kashe tuganira aha kuhinga emboga zimenyanya cabbage nebindi tikine Dr Kato ubu ni plant doctor ari natuteraho embozi twagaruka hamwezi gumwe kutwaka hamwezi gumwe hatutwatandika hatuko kushamwezi gumwe urunyanya rwo rutanga gukura most varieties zo kureba zo nirubasa kufura waringa nkamwezi gumwe n'icyo kotangaye first flower konko bwiro bwinji first flower we encourage people ningashi farmers kujiyaho akwa kutajihireho neza kuteganise flower ringende jahiguru so kusomwezi omwezi gumwe unyanya no barwakura hatutandika urutekamo balance ngakuna nagambira hata aho ho twetaga kuteka mu 17 ningashi NPK ya mizi eyine balance ingire kugira ngo tutandike to avoiding no kugira ngo mwanje mu myanya zanye tarimu esikweta ngo ni borosomo endrot borosomo endrot no kushanga urunyanya rutangire kushishikara rufutandikira nkahi aha muna rugarike nyuma because that is because of lack of calcium kandi lack of calcium mubure bwinji nere to kushanga ngo muitaka litaka tere balance ingire mwenu nanka pH yote balance ingire fertilizer nanka nutrient balance ingire so what we do no leta 17 yawe ojiteka moja applyinga ukimara kuja applyinga balance ngaki itaka then utaniko kosa calcium based fertilizers tuno Calmax kari kugrow obiteka mu kugira ngo biteke mu calcium inyanya zireke kushishikara ekimuri kitaragara kugira ngo aroza akara izikosa kugira ngo ekimuri kitakora ki kitakaragara so oyo no prepare injira inyanya takarabize hata kiza kurabye eshanga ibyo byona bikozire ki ibyo byona birumu so nchiwanchi maisa ngo nyanya ngo ne kutambura kongo tebwa kuguma no gihereza ki omubazi wadirenga kugihereza omubazi kagire ngo hate nkejura yagwe rizo nica kawushe mukwano fuhire nyanyeje kuri yanchira kuterwe echo cyatera kiti nica kawushe mekwano okera okafuhira mwana omuntu atine bwire enyanya nchiwanchi enda mazima wotakwasa kwebera huzireke obwire bwenjura abo kubenjura nyoni mpinga nyanya omushana njo mpinga nyanya omushana by this time no liba turiyo ntumarama ntubantu maramo hate zindi ziriyo entozi zimera izo already zarugira bede zabirwe kugira ngo twene nyanya twise nyanya so no ine kutayiminga umushana wenda ku benefit yo umunyanya haje tweta ngo proper timing time oyine minga shwangu wahinge nyanya umushana kugira ngo ejo yaza guyobe wakozire ki watangiye kusharura kandi note arakanta kingwe na muntu noting umuntu atine mizi takubasa nyanya no kubayine sense kwinga nacho tine mizi nyanyo byesasire because watering nyanya nizenda mizi nkato mushana gwajo nozirebe ziri nebimurebereho birabye biroho nibiza kuragara so nchibanchetaga kuza runyanya rukabaruti usheme kuba ina mizi enyanya tukazitera mizi tukaturuka cyo kuhaneka ani mwono woyinjire ekishatu so oyinegura pampa njo kura wota riza vanjijo batu ina mizi kugira ngo ga pumping gazemu then umwana n'ubukoti irrigation atambure nakora ki nafshare so when you must first prepare yourself exactly chamizi kino kuba kiryaho hata
abinji nibazitera bitandaro ezanyu ninde basibira habuti science neha hati twineho ukwiga ukwenyanya ukutakushana umuntu umwe nagira ngo okuzemereze nyanya niza kunteganisa ko butiti ndabone undisho nagira ngo nyobuti niza kubona ungaka n'ibinyansi niza kora ki njo kureba nyowe inyanya zarire kandi zemirize reason being kugira ngo tinkwenda rwe kwasenyanya kugira ngo teyine ukora ki teyine okustama kera ruga kati yaremera yagwa kweze nyanya nizita hinyanya between 170 kiti kimwe so ate nyanya 170 ziri size eji noteka ngo ineze nyanya 10 aha nizikwata kati zikakora ki zikahenda unkazagwa hansi shema kwani shange emyarire y'indiyo ni nkwereka zine kuzayitaka direct konka omukuhinga nyanya ekirungi ekikabire kiricho no kuzemereza wotazemerize oyine kuminga shwangu wamara kingita karyona tine cyaribeka emyarire kandi one of the expensive things omunyanya ekigarisa ba farmers ne cyarire faitano gifunira emitwaro 9 yebinyansi faito zo kwetaga kusheka eka yonka no buri ombukado hatu washara magezi chatine set so atecho gukora no yemereze nyanya dena hanso uteka akanka kukureba ko kubuzabuza kujya nyanya keragwe ekiyashanga kandi n'ikindi nawo kuzemereza utazipuruningira tweta ngo pruning okucendeze bitaji noreba igihe bitubishaziremo noreba ngo ibikiriho kiri so tugenda tukubishara inyanya tisesheme kuba ya branches ugira cye bitaji bishatu esheme kuba bitaji bishatu ningabena unka dena nama papa agaragume gakura gabaga brown garwa no guma no guya kwane gareto burwi inyanya yawe ugikuze tine ki etine kabara so okwemereze nyanya nkiyamba noreba itakere ndiyorere mufango fango infections inyize rwo mwitaka so enjora ke kutera hansi splashes zimuka zasanga nyanya zirya hansi nizirwaze so tuzemereza kugira ngo tucontrolling itaka kuziri kukahi nitaka then nabwo nyanya already yakwata hitaka yaneza kushana itanga kujunda so mwe nto advising abahinji abaryo ukwe abakorana benda okuhinga nyanya okwarira inyanya zanyu wotakubasa kora ki uzemereze kandi wano basa kuzemereza no kora ki uzemereze niza kubara mecho baroche nyanya benefit go munyanya urebe business ne kora ninga tikora mche no muntu amanye kandi batugambire binebi ko kandi imfunira munta so atwo kumana management ejo inyanya no shome mirundi 5 no shoma go kubanza zatanga kusya ushoma gwa kabiri tipu yenyanya kushoroma nyanya ukashoroma moto kugacipakira ni tipu ya kana umuntu gwa kana ato rito turya murundi gwa kashatu kuyamu turya murundi gwa kashatu ato murundi gwa kana no leta moto kugitaho ugipakira zaga no kwa so enyanya yo kubera phase ya muhero phase ya muhero no wasakushoma murundi mukaga so enyanya ne yambeti ningashine benefiting it ekibaro cy'enyanya kiri ngo waborire nyanya DRD nkeje tubyire ningashe anso ningashe Victor F1 ningashe zindi zone ezabantu bakubyinga eziri za hybrid urunyanya rumwe rusheme kwa at least ekikenero kwenko 5 so nchimachi maisa ngo wobire nyanya abo mweni noenda kunjira ngo urunyanya rwanje rutukumpe 5 orunorenzi ato runyine no rwa 10 ati niyo ninkubarra hati barra 5 tiko abamweni babarra mutwaro ukanyoko tenaze yo barra 5 nimba mbire nyanya ekanitame nyanya mutwaro tiko emito mutwaro so emito mutwaro buri mutu gwampe 5 nimba nyine huzinga abine karuchiri tabariyo no babara kwa 5 utayimbuze nk'umutwaro miliyoni muzinga tumene 50 ejone ekemwe konkecho ebebena no bikora when management is there kuza kufuneza nyanya usheme kumenga shuba ngo buri stage tuwajiguruka turahamwe buri stage tuwajiguruka nco kora abantu bahinga nyanya ata miliyoni ziye 8 mu eka ayamuki 13 aguruka no bufunero se takabahoga neberu rose itakabahoga usheme kwano yiha munyinji usheme kwano yiha mu center at least miliyoni 35 kazi kwato kari ukagira ngo nahinge nyanya abantu basa kuri yanke bigamba konka practically nchikorwa so omuntu wena akwenda kufuna umunyanya ejembe bonosa kujya imitoro 9 konka bwaje imitoro 9 yakwinjira eka mu wafuna muzinga kajya ngo bwo wata miliyoni 8 wafuna 2 nuko koziri distance
none nkagezeho kuza space mpango because nkaba nkora mitemwe konka abantu bitemwe nizo futi 3 something konka abantu bono umwe baza futi ibiri necweka konka nyuzanye nza mitemwe kugira ngo nizikira kushakamba ninzirekire bitaji kandi shakamba kandi ni demo se nakandi demo farm so tuzokwetaga kuza kuhinga ebikwatini so nikokwe so niko chikora niyo distance so mwana umuntu akubira inita kariye rihagire akore mitemo hatu wakora mitemwe no inyanya no waza space ekumara kugira ngo nirubasa kuzara da competinga na fertilizer na naki kandi ekinde kifutere abantu ba farmers hansi weeds weeds no it is an unwanted plant umunyanya hata nyanya ukagiye ngo hinjira umwanya hata nyanya nizibaziri weeds wota kuzendamo so ni maisa kini manyiso mwata umwata tukorengana nyanya nakaki ekitine mugasho umwata ni nyanya wota kwasa controlling umwata umunyanya zawe ukwinga nyanya kwesasa akwaniza umwata niguza kufutera hansi post harvest management ya zerieta norani perishable goods ya ni perishable goods konkeje nyanya variety ni basa kumbara wiki emwe tu weeks 2 ogisharwi ije variety ni musunene gumire konka post harvest management obwiro bwinji ntugira nti wano za kusharura nyanya ngo mu wiki nkemwe atiso shime kuzifuhirira mu protective twagize kugira ngo rasharure aroje tweta ngo post harvest interval, the time you take before you harvest after spraying the last spray. So ushobora kwa yeri 1 week fuhira hati umare 1 week ushorome nyanya nizibazi kine karakabazi koka katutukire karugire mu kokati zikujunda so post man wazisharureze nyanya ndabantu mbakira kuzigurizo mu bazeta crates unga crates ezo nizine zirukire za papayirasi none obutebo oba kupima ngwe bafemwe obo butebo tiburunji buta bwe waparinge menyanya orimema ngo orunyanya rwafaruru rumwe ruinemu a little bit acid ekushishe zindi ati nka hari ikire cyurundo cyanyanya kiri hafa menyanya ibiri utachimanyire turezindi no shange zindi zona zajunda so posave cyacenda uzigurize iza ziteko mu bafu kokati uziteko mu tray yari yanegende zinyiga aho kugira ngo utere complete inemu ubushonda shonda hate kutaza ho rumwe kandi moment rwakutara niruteka rufi akwana rwaba open to the environment outside environment niruza kurwara wamara kurwara rujundo tarurebire daneka rujundise zindi so okuguze nyanya nchibancenda ozigurize umbafu ningo mu tray ziri complete kugira ngo cikuyambe ubunyanza butashishikara wabale doctor the manager agira ikigambo kimwe kiyampa acha muheru anamunonga achikwatiye n'ikigenderwa icyo kugira ngo famu mpango nkeji kandi naho muhingoho emboga. Okay please. So manager twakwakira ugundi murundi kandi twanshabangu tutere kishani kigenderwa cha Akasi farm kugira ngo a big project sezeroho mugito hona no kuhinga emboga kikakiriki webare munonga umuhingisa utakwata mu itaka amazino murundi rwa kandi nimwe bazambros ekigenderwa cyo kugira ngo tuhinge emboga niki icyo kubanza emboga neba affordable ahari buri yomwe nabasa kukikora then ekindi abantu abwiro bwingi ntutura omyanya etari mahango ushanga turiyo mbwanya bufunzire abamwe tutura ombikari abandi abamwe tunena za compound tine kizo kutuyamba so tugira ngo twahegesa abantu empinge y'umurembe kandi ukashanga ngo burizo umuntu wa burijo naho nabasa kwatara shiringi 10 aho kakunkingo runyanya katuje ngo naruhingo mu umurayini zishatu haza nkarurebereraje nkahinga dodo nkahinga cabbage nkahinga sukuma wiki ni hamuru 10 enyanya ni hamwe 13 cabbage ni hamwe 10 aha muheru gwa byo nanoshanga ngo umuntu yatase mutwaro ubwo yatakubasa kuteka ngo nabasa kora ki kutwara umuka then ekindi iwo warga heru wija kutayera family ka principal farmer kinyo manyi gaterecho kibafu cyanyanya umwana abe naziteka umukashiro banozitama hati ni uko kwikaha wareba urunyanya wareba kururi nahundu hingire yuwarenye no mwanya muhango gundu hingireho konko ka recent zindi ni shoroma iyo no hurro nareba numupakira motoka iyo na yenyanya niyo no wasakura wagire cyetengo kikuretere niwe nyencha kari kuje cyo wakora ki icyo wakora ninga cyo washomesa umwana wawe naho akabasa kora ki kwebisaho mwene tugira ngo ekintu
abamwe nitugenda kukopa na nebyo kurya byahihi nebyo kurya byahihi nindyaho kandi mfunemo wabare manager wabare munonga obusinje bugumeho rukunde gumeho kandi obwiro bwinji ninjirangu iruho ryabaratahwirira hiziba bureryo neryendogano ogende uze kucebeza ningozo mbafumo bawe ogende oronde cyakubireho abo kuba mugeranirwa bagwina miziga kumara ebintu tubyegera akasi farm twabireba namisho kandi twabasa kugira ishi twahiho nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka tureba ne sabiter kwiza mukama barinde. Let's keep African hopes alive.